WhatsApp status download dan kan lo zirang status hi kan enanga download option om lawa mute ti check hi oma my files kan kalang internal storage WhatsApp ti kan lutanga media ti lo oma kan lutanga WhatsApp status ti hi om reng lo ni heng zong option a hian setting kan kalanga show hidden file hi kan activate status ti hian arong kal ta mai ni and kualanga china status kan kualang status kan kual meka kaha kan select kan move SD chuan DCIM heta hian dan kan tianga dan kan paste tiang kan paste to kan beka tin gallery kan lutanga tikhan la om to mai ni